Hello guys, what's up? Oh yeah. Kumusta kayong lahat? Kumusta? Kumusta kamong tanan sa Bisaya? Ato kuan karon buhaton mao kini. Ang gagawin natin ay magluto ng pansit bihon gisado. Alright. Yeah. Okay guys, ito na yung mga natin, mga ingredients natin. Ito, bihon, yon, kanton, siyempre di mawawala yung carrots, repolyo at saka ito, mga ingredients guys. Ito, pinayak ko niyan kanina guys, langhiya na yan. Pahila ko, ipahila ko sa tago anak. Bombay manok. Oh no. Siyempre itong manok sagol na aron lasa sad. Malasa yung pansit, diba guys? Okay guys. Tara guys, magluto na tayo. Ya ikaw naman na din eh. Ha? Ikaw naman na din. Guys, ito na guys. Pwede na tayo ng tuyo. Tuyo, hindi ka. Nangyari. Hindi ko na talaga yun ang sinabi. Guys, ano yung sabi? Dakugers. Kayong brown rin. Ayan. Ayan. Guys. Guys. Karawin lang guys ha. Karawin. Tagalog pa. Halo-haloin. Haloin. Yun. Tatakpan guys. Kumulo na. Kumulo na. Next guys, carrots. Carrots sa English diba? Sa Bisaya, carrots. Sa Bisaya, Tagalog yan. Parang pareho sa carrots. English, carrots. Sunod naman yung flavors. Wow.
Repollos. Ayos Repollos. Master Chef. Oh no! Mamalay na si chef natin. Halo-halo lang, halo-halo. Bang! Yun. Sarap. Delicious to guys. Delicious. Delicioso. Okay, takpan saglit. Lagyan na natin yung pansit canton. So guys, kubos na guys. Kubos na lang. Guys, susunod na natin yung bihon. So guys, lalagyan natin yung bihon. Pansit bihon.
guys, ito na yung finished product natin. Tikman na natin to guys. Tikman na natin to guys kung anong ano na ito. Oh no! Lasa niya. Oh, pwede na guys. Sarap guys. Sarap-sarap guys. Guys, oh, sarap-sarap. Finished product. Guys, diri na tayo kutob guys. Diri na taman guys. So, amping guys. Amping kanan. Bye-bye guys. Kung na-enjoy mo, subscribe. Like and subscribe lang kung na-enjoy mo. Bye-bye. I give you my heart.